Ndebethirite bakireka kikirasi kya binana ibambirite gukuma form 1 eruari ntereja tukegamba ng'ombe anabaiba chumirite na namba inene amona bune ndia tiari na kinyari twibethirite baitarake madina kadumba rabakudane ndi baikuluka irakaitaka bakwambiriria chukuru cha secondary Monica Nteto Samuel Gaishima aina chona njira inkinyaneru munde ere ntugwera aritwa bakira chikiambere chukuru cha secondary bakuthungira chukuru arimo ndeni ya chukuru mwanya gichigo bunge ya Chukegamba ng'ombe batindete kwamukira aritwa kumantere mwanya cha Kenya. Chukuru ya area chuka tayari aritwa 170 ibaye kinyithete chukuru kumakiri aritwa 340 barabaititwe chukuru enu Meta skuru ya Karingene primary nengurete mono kuja skuru ya Chuka Girls ndasimetie mono kenda dream ekwa timia mbija skuru teji tenda kutuka daktari. Nilikuwa nasomea Thaa Primary School and I'm grateful to join here in Form 1 at Chuka Girls. Chukuru ya ndakaya ikonio ntugweno ya mbere ya mukirite aritwa 260. This was a school of my choice. Yeah, my dad alinisaidia kuitafuta na kaniambia nitie bidii. It's a great pleasure kuwa in a national school. Ndathomera primary ya Karegi Primary na kwandina ikeno muno kuthwa kiadi mwetwa school hizi ya Eco Boys. Capacity yetu ya Form 1 ni 225 nibo tubati kwithirwa tukiamukira, lakini mwaka yu twanenkerwe ana baingi nkuruki twanenkerwe ana 336. Arugamiri ba machukuru nabo ibakugaigite mitaratara ikugana ya kwamukira aritwa babu. Mtoto wangu aliitwa hapa Eco Boys na nikamshukuru Mungu kwa sababu aliweza kupata shule mzuri. Tumeweza kuadmitiwa na tukapewa admission number. Kulingana na bamberie mwambirio na kula mtaka kweja kanenkerwa namba. Nuba kuthingatira. Ile procedure ilikuwa inaendelea ya admission imekuwa ya haraka.